Iwei dei Tiwanti Thapa Nyung South Nam Garta Idei nako Barapat Harshilo Ini idei Iba admit Hapo Bethany Hospital Hak Fraterik September Arhajar Afo But for blood test positive. Ila sya subar ko Bethany ndai namar kajing sitam kajung bidang kam ICU services kila transfer no dan kila refer sapo civil hospital chilo have 100 tarik September Arhajar Afo civil hospital Ipoi Kumbapra Salpo Minmir But Ikhlad no pada Hakapor Kandai Arfasan Kata Kandri Utarik September Arhajar Afo Diagnosis Pajong kadai COVID-19 pneumonia with acute respiratory distress syndrome with septic shock. But idei badan jimpa comorbidities, type 2 diabetes mellitus with hypertension, high BP, and with hypertensive heart disease. With this electrolytemia. Siwei Bakhla Idei Mr. Lawrence Lincoln New for us nam Garta Nasiap but ini Ikhlad Hapor ba Kilirai sapo Super Care Hospital, but Hapo Super Care Hospital he declared by the Hak buka buat berat. Kita si arsian daga antigen masan poi por baitsmen doktor kumakandai sampo ilang positif. Kwa bandra yang ino sepoyin tes yang sim yang sampel haka asafo menstep but hangniru kening sampel kalau positif dan namar ba ibahiyin ikwa bandra sepo civil hospital lagi senegram kadai Super Care Hospital, Super Care pada dari dapat tes asin Super Care. Nama rimat bagi bayi yang disebut kena kita tes yang pro asin gila kalau positif. Jadi saat transfer no yang mana dah ada lagi sanitization lah kalau pada body bag sebuah civil hospital. Pada hospital pada saya yang berangkam buat lagi dead body protokol berkat. Sebenarnya lah terlalu. Mana nak negrams dipertip sini. Ba idan siwei bakhat formenski de formenski formenstep ba kita betul ingin menski ini keteng Dili Thapa Chandra Drupos nam Garta idei ibanam coaching system comorbidity kamot coaching system cancer Rai Senegram Hatsal Tarik September Arhajar Afo Bidang Coaching System Kebajur But Apor bagi tes 6 tahun COVID Kilap bilang positif Shift would not COVID ICU Kila Coaching Sumari Ndai Hagapor Nyung Shipo Mentaka Singi Kanyung Tarik September Arhajar Afo Ikhlad no. But
Đó cho cái immediate cause of death cái type 1 respiratory failure. Idan but COVID pneumonia, idan but sepsis, but brainstem cancer, karena orang batai dunia yang kata mau gak? Kalau kan